Mwongeye kwirirwa ni Jados 25 nk'uko bisanzwe. Ni Jados 25. Uyu munsi rero tujya kuganira kuri GB WhatsApp. GB WhatsApp ni WhatsApp ikunzwe cyane kuko igira setting nyinshi, ushobora guhinduramo ibintu byinshi cyane. Harimo n'abantu bayikundira kuko isevinga amasitati, ariko ntabwo aricyo cyonyine. Ifite ibintu byinshi by'umwihariko kandi byiza bijyanye na tekinoloji. Nawe ntucikwe rero n'iki kiganiro nimba ukunda WhatsApp. Uyu munsi rero twabateguriye nk'uko abakunzi bacu bajya babidusaba. Uyu munsi twabateguriye two tricks, ni ukuvuga ngo udutiriki tubiri dukunda gukoreshwa cyane kuri WhatsApp. Ni ukuvuga ngo udutiriki tugiye kubabwiraho ni udusetingi abantu bakunda gukora batazi kuri GB WhatsApp, ugasanga bagize ikibazo ngo byagenze gute kandi wenda ari bo baba babiteye. Agatiriki ka mbere rero ni agatiriki kajyanye, hari igihe ujya kubona ukabona ibintu bya online bivuyeho. Urabona nk'uyu muntu mfite ahangaha, urabona ko ari online. Ndavuga uyu nguyu urabona ko hano hariho online. Urabona ko n'ahangaha bigaragaza ko ari online. Uyu muntu rero ari online, icyo kimwe n'abandi nyine bari online mpamvu ndabibona, ariko hari ahantu ukora utabizi izi online uyu muntu akavaho, ntumenye ngo ari online ngo umwandikire. Hari igihe umukenera ariko ukabona ntabwo ari online, ugacika intege zo kumwandikira. Ariko ako kantu iyo wagakagezeho iyo wahidinze online nyine ntabwo umenya ngo kana kari online ngo umwandikire. Ariko iyo ugakuyeho hari ukuntu ugakuraho bikagaruka. Hari umuntu rero ushobora kuba afite iki kibazo. Hari uburyo bugera muri bubiri tugiye kubereka wakemura icyo kibazo. Mbere yo kubereka rero uburyo bwo kugikemura, tugiye kubereka n'iki kiba cyabaye kugira ngo iriya online iveho. Hari ukuntu umuntu akanda ahangaha mu buryo bworoshye. Urabona aka kantu k'icyatsi kariho guteranya, ukagakandaho wikinira cyangwa ari nk'umwana wawe, hanyuma akagira gute ahantu hameze nk'isaha. Kanze mabereke aka kantu kameze nk'isaha. Akangaka hari umuntu uza akagira gute akagakandaho. Iyo ugakanzeho rero hahita hazamo agakoni. Ni ukuvuga ngo aba bantu bawe bari online urababura. Umuntu wawe akajya ahora atari online, wajya kumwandikira ukabona ntagaherukaho. Ni ukuvuga ngo biba byagenze gute, uba wahakanze. Iyo uhakanze turaje turebe impinduka. Iyo uhakanze hari impinduka WhatsApp ihita igira. Urabona ko ba bantu banjye nari mfite online nta n'umwe ubu ngubu wagira gute, nta n'umwe wabona. Urabona ko nta n'umwe uri online mu bantu banjye bose, nta n'umwe ugize gute, nta n'umwe uri online. Ni ukuvuga ngo rero ukuntu biba byagenze rero, nidusubira kuri ka kantu gasa, urabona ko hari agakoni. Aka gakoni kaba kagaragaza ko online wazihishe. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ufite atari online, kugira ngo rero ugarure ba bantu bawe online, ujye ubabona online. Hari igihe wenda ashobora kuba ari umwana wabikoze cyangwa se n'ababikoze utabizi, uraza n'ubundi ugakanda kuri aka kantu. Kanongere nkabereke ku batari bakarebye neza. Ni aka gasetingi, akangaka kameze nk'isaha. Urabona ko hariho agakoni gaciyemo. Ubwo ni ukuvuga ngo abantu bawe barahidinze. Ariko iyo ushaka kugira ngo noneho ugarure abantu bawe bajye baba bari online, uraza ukongera ukagakanda. Iyo ugakanzeho habaho change muri settings zawe, noneho abantu bawe bakaza kugira gute, bakaza kugaruka bari online. Reka wenda turebe. Ubu ngubu bari online, wenda ashobora kuba ari connection nkeya, ariko bahita bagaruka online. Uramutse ufite icyo kibazo wabigerageza ukabireba rwose, bahita bagaruka online. Urabona ko bagarutse online kandi mu kanya ntabwo bari bahari. Iyo rero ni trike ya mbere. Ni agatrike wenda abantu bakunda guhura nako kugakemura bikagorana, ariko ubu ngubu ndizera ko nta muntu kagora. Mu gihe utari kubona abantu bawe online nk'uku nguku, ujya muri aka gasetingi, haba harimo agakoni, ugahita ugakandaho hakagaruka harimo agasaha kavivuye. Ubwo abantu bawe baba bagaragara online.
agatiriki ka kabiri ashaka kubereka ni akajyanye no kujya muri setting. Ubundi ni ahangaha ahantu hameze nka calculate. Ahangaha niho ujya muri setting, the main setting. Reka nze mabereke. Iyo ni trick ya kabiri yamwumvishe. Sorry gakeya sinzi changes ibaye ni yayindi yo ku yuko nakanze muri setting. Reka zino setting reka nsubire inyuma. Nshaka kubereka neza ahantu winjirira ugiye muri setting ushaka no guhindura utuntu. Aho hantu rero nk'uko twabivuze ukandamo hano. Sorry gake, ukandamo hano. Iyo umaze gukandamo hano rero igikurikiraho kuba ari ukujya aka kantu wagira ngo ni calculate, aka kavuga setting. Iyo ugakanzemo ujya mu masetting ya WhatsApp GB, ubwo ugakandamo maze ugakandamo ubona amasetting. Setting zikunda gukoreshwa ni izi: ushobora kujya kuri universal, ushobora kujya kuri home screen, ushobora kujya kuri chat screen. Izi zose ni settings ziri important cyane zifite umumaro. Ndabizi neza abantu bakoresha WhatsApp GB WhatsApp ibingibi baraza kubyumva neza, kandi ino video iraza kubagirira umumaro. Iyo ukanze kuri universal setting, uhanga ushaka nko guhindura kara wenda za text runaka cyangwa background hamwe chattingira za bare, biterwa n'icyo ushaka. Ariko njyewe muri aka kanya nashaka kubereka setting yo muri home screen. Muri home screen cyane muri head. Iyo ugiye nko muri head hari ukuntu uba ubona ukabona WhatsApp yawe irajagaraye, ukabona harimo urugero, ukabona harimo ibintu by'ukwezi. Urabona bino bintu, urabona hano harimo ukwezi, hano harimo aka kaboro ka wifi kameze nka wifi. Hari umuntu wese udashaka akajagari k'utu dusetting, ni ukuvuga ngo ujya ahanditse show night mode. Urabona iri open nyine, night mode ni ukuvuga ngo ni mu ijoro nyine hariho ukwezi. Ushobora rero kugira off, urabona kwa kwezi mukuyeho. N'iyi show airplane ni ukuvuga ngo ubwo ni mode ya ba bantu baba bari mu ndege, nayo ushobora kuyigira off. Dore n'ingiri on, ukayigira off. Dore nigire on, dore na ya night nigire on. Kugira ngo mbikuremo ndabigira off, ni ukuvuga ngo ndabigira byifunge. Aka ni akandi gatike keza cyane kugira ngo ugabanye akavuyo k'ibintu muri tableau yawe ya WhatsApp. Ndabarakira rero kuzakurikirana indi video y'ubutaha. Video y'ubutaha izaba iri interested cyane kuko nzaba mbereka uburyo noneho ushobora guhindura stati cyangwa se ibijyanye n'uburyo WhatsApp iteye. Urabona ngewe kamera, chat, group, stati urabona biri hasi, kandi nuza gusuzuma neza kuri WhatsApp yawe urasanga biri hejuru. Ubwo rero kugira ngo bijye hasi nibyo tuzabereka ubutaha, noneho uburyo nawe wabikora. Wabona uku nguku bare yawe iri hasi, ni ukuvuga ngo nimba uri kubona uku nguku hano hasi bimeze, kandi mbereke ukuntu hasi bimeze. Sorry gake ntabwo nabasha kubereka, ariko nyine urabona aha hantu hari icyatsi. Hari kuri kamera, hari kuri chat, kuri group no kuri stati. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu murabona kano kabare ko hasi k'icyatsi. Ubundi nujya kuri GB yawe isanzwe urasanga biri hejuru, biri hano hejuru, hano hejuru. Hano ngiye hejuru na tuno tuntu twa chat group ikiduhari, ni ukuvuga ngo hari ukuntu natwimuriye hasi. Ubyifuza rero nabyo nibyo tuzarebaho muri video yacu itaha, n'utundi tuntu twiza cyane kuri WhatsApp GB. Murakoze cyane kubana natwe, turashimiye. Mukore like, share and subscribe kugira ngo mutwereke ko mudukurikiye. Ciao nawe utaha. Murakoze cyane.
Imana ikomeze ibarinde.